FRDC ijoro ryashize yaraye ikoze amabara, yaraye ikoze amahano, dore ko yarashe ibikorwa remezo bigiye bitandukanye biri mu duce M23 yamaze gufata. Hari ibikorwa remezo byinshi yarashe muri iri joro biri mu duce tugiye dutandukanye, ndetse n'Igoma hano hafi y'u Rwanda rwose yabashije kuharasa mu buryo bukomeye cyane. Yabashije kurasa isoko ryitwa Marché Virunga, iri ni isoko rinini ry'ibiribwa n'imyambaro riri Igoma. Yarashe mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi yarashe ni Bukavu ahantu hitwa muri Marché de Bukavu Centre. Iryo rikaba ari isoko ry'ibicuruzwa by'ubucuruzi hariya muri Bukavu, ariko kandi yabashije n'ubundi kurasa isoko rikomeye riri ry'ubucuruzi mu karere kose. Aha rero yabashije kuharasa mu ijoro ryashize, ariko kandi yarashe n'ibitaro, yarashe ku bitaro byitwa Heal African Hospital biri Igoma, irasa no kuri Mpanzi Hospital muri Bukavu, irasa muri Bukavu Province Hospital. Ibi ni ibitaro bikuru by'intara ya Sud Kivu. Si ibyo gusa, saho gusa yabashije kurasa, ahubwo yarashe no mu mujyi muto wa Rubero, irasa Imasisi, Rushuro, Karehe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye yabashije kuharasa. Iyi FRDC ifatanyije n'ingabo nyinshi zigiye zitandukanye yabashije gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ahantu hitwa muri Minembwe, aho muri uyu mugoroba cyangwa se muri iri joro habereye intambara ikomeye cyane, benshi cyane ku ruhande rwa M23, dore ko iyi FRDC yabashije kurasa uyu mutwe ikoresheje drone zikomeye cyane, ikoresheje ibikoresho bigiye bitandukanye harimo indege za Sukhoi. Yabashije kuzikoresha rero irasa ku mutwe wa M23. Uyu mutwe byaje gukomerana cyane ku buryo bukomeye, ndetse n'izindi ngabo zo ku butaka harimo abahibu, abawazarendo babashije kurasana na M23 mu buryo bukomeye cyane. Ibi ni ibitero byabereye ahantu hatandukanye muri ibi bice bya Mikenke, muri Ruhinamavi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni nyuma y'uko abarundi baje muri iyi ntambara ari benshi ku buryo butandukanye, aho mu masaha y'igitondo haragaragaye imirongo miremire cyane y'abarundi binjira mu gihugu cya Kongo. Ni nyuma y'amasezerano akomeye ya Perezida Neva ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, y'amasezerano basinyanye bundi bucya y'amabuye y'agaciro, noneho agiye kujya yinjira mu gihugu cy'u Burundi avuye mu bice bigiye bitandukanye biyoborwa birimo amabuye y'agaciro, biyoborwa na leta ndetse n'indi mitwe myinshi itandukanye ikorana na leta. Ku munsi w'ejo habaye ibiganiro bikomeye byahuje umwe mu basirikare bakomeye n'imitwe irimo Wazalendo ndetse n'indi mitwe itandukanye, baganira ku buryo bw'ubwumvikane n'abasirikare b'abarundi. Ni nyuma y'uko mu 23 yagiye igaragara irasa abasirikare benshi b'abarundi bitewe n'uko bashorwaga imbere. Akaba ari nacyo kibazo gikomeye cyari kijyanye Perezida Evariste Ndayishimiye hariya mu gihugu cya Kongo mu minsi yashize. Bakaba rero mu biganiro bagiranye harimo ko abasirikare bakwiye kumvikana ku rugamba ndetse
ndetse n'ibyo bumvikanye, ibyo Perezida Neva yumvikanye na Tshisekedi bigomba gushyirwa mu bikorwa. Ibintu rero birakaze cyane. M23 muri iri joro yahaswe ikiboko ku buryo bukomeye cyane. Abaturage batuye mu misozi ya Minembwe barimo baratabaza, barimo barahamagara impande n'impande bavuga bati iyi M23 mana imbaraga zikomeye cyane. Tshisekedi yarayatangaje amagambo akomeye cyane, n'amagambo arimo aragarukwaho n'abasesenguzi bagiye batandukanye. Uyu Tshisekedi yavuze ko M23 iri menge kuko uduce igenzura barimo bategura ibitero bikomeye. Muri utwo duce igenzura harimo Goma, harimo Bukavu ndetse n'utundi duce twinshi turi muri za teritwari ya Masisi ndetse muri Sud Kivu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Aho hose rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi yateguje M23 ibitero bikomeye kandi birimo abantu abarwanyi bakomeye. Ibintu byinshi bigiye guhinduka mu ntambara ihuje leta ya Kongo ndetse na n'igisirikare cya FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Uyu Generali Sultani Makenga yahise abasubiza mu buryo bwihuse, avuga ko ahubwo M23 nayo igiye gukora ibikorwa bikomeye ku buryo nibashaka kuyirwanya cyangwa se kuyikura mu duce yamaze gufata bazayisanga yarafashe henshi hagiye hatandukanye. Abasesenguzi rero bakavuga ko iyi M23 igiye guhita yihutisha igikorwa cyo gufata umujyi wa Uvira ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, harimo za Baraka ndetse n'ahandi henshi, kugira ngo babe batera ubwo Felix Antoine Tshisekedi areke umugambi afite wo kuba batera M23. Ibintu rero bikomeje kuba induru yuko abaturage bakomeje kwibaza icyo abasirikare, abahungu babo, abakobwa babo, abagabo babo bungukira mu ntambara ya M23 ihanganyemo na leta ya Kongo bagishaka bakakibura, maze intambara y'amagambo ndetse n'ibitekerezo byo kwibaza icyo bungukira muri iriya ntambara bikaba byinshi. None uyu munsi nyuma y'imyigaragambyo yapfubijwe mu minsi yashize, uyu munsi rero abarundi benshi barimo baragaragaza ko batishimiye ibyemezo bya perezida wabo Neva, ndetse bakaba bagaragaza ko nibabasha kubona uburyo bazigaragambya ku buryo bukomeye. Hari inkuru ikomeye yatugezeho muri aya masaha y'igitondo ivuga ko bamwe mu bagaragaweho cyangwa se bakennye mu gutwika bimwe mu bikorwa bya leta y'u Burundi bigiye bitandukanye, harimo amasoko, harimo ububiko bw'intwaro i Bujumbura, bamaze gutabwa muri yombi muri iri joro, aho bivugwa ko abangaba bafite aho bahuriye n'umutwe wa M23. Izindi nkuru zikatugeraho zivuga ko abangaba ahubwo bafite abana babo baguye mu ntambara zigiye zitandukanye za kiriya gihugu kirwanamo gifatanyije na Kongo, bakarwanamo n'igihugu, bakarwanamo n'umutwe wa M23. Ibi rero bikomeje gukomerera Perezida Neva, aho abaturage barimo bamwandikira, barimo bitotomba ku maradiyo hirya no hino bavuga ko akwiye kugira icyo akora kugira ngo iyi ntabo abana babo bagwamo ikwiye kurangira vuba, ndetse itarangira agakurayo abasirikare b'Abarundi. Neva rero mu gitutu gikomeye cy'abaturage ndetse n'abandi bo mu ishaka rye bakomeje kumugaragariza ko
ari we ubwe ku giti cye ufite inyungu muri iriya ntambara yo muri Kongo, ndetse abandi bari mu gisirikare bakomeye bakaba bagaragazwa nk'abohereza abasirikare mu gihugu cy'u Burundi habayemo ivangura rikomeye, aho bumwe mu bwoko bwa hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi aribwo buba bwiganje cyane mu basirikare boherezwa muri iriya ntambara. Ibi rero bikomeje kugira ingaruka nyinshi z'umutekano mukeya muri perezidanse ya Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba ari byo bituma intambara ishobora kuba igiye guheva. Yakomeje we gushira ibitwaro byinshi kandi biremereye birasa kure ku mipaka ibahuza na Uvira, ibahuza n'Iburasirazuba bwa Kongo, aho mu kiyaga cya Tanganyika honyine yamaze kuhashyira abasirikare barenga 3,000 bazengurutse icyo kiyaga. Ni nyuma y'uko hari amakuru agenda avugwa ko hari abasirikare ba M23 baca muri iki kiyaga bagahinguka mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba M23 batojwe cyane ururimi rw'ikirundi, bazi neza ibyo bavuga, bakajya mu gihugu cy'u Burundi guteza umutekano muke muri kiriya gihugu. Ariko kandi uyu Perezida Neva afite ubwoba bwinshi nyuma y'uko umutwe wa Red Tabara urwanya iki gihugu bivuga ko wamaze guhabwa intwaro nyinshi kutera igihugu cy'u Burundi. M23 biravugwa ko muri kuguhabwa ibikoresho bishya k'uyu mutwe urwanya igihugu cy'u Burundi yaba ibifitemo akaboko kugira ngo ibashe kuba yabafasha guhashya ndetse no guhabya Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero birerekeza he? Iyi ntambara irerekeza he? Ni ikihe cyerekezo iyi ntambara iri kwerekezamo? Abasesenguzi benshi bagenda bavuga ko iyi ntambara irimo yerekeza mu kongera gufatwa k'umujyi wa Uvira. Ni nyuma y'uko M23 igaragariza amahanga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi adakurikiza amategeko ndetse n'ibyo basinyanye mu masezerano y'Doha ndetse no muri Katari, ndetse n'andi masezerano agiye atandukanye nk'ayo yasinyanye n'u Rwanda i Washington. Ese yabashije gusinyana na Paul Kagame, perezida nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero birakomeza iyi ntambara, bigatuma abasesenguzi benshi bavuga bati mbese nukubera iki Perezida Felix Antoine Tshisekedi yishingikirije? Niki yishingikirije gituma avuga ko anateguza umutwe wa M23 ko bagiye kongera gufata umujyi wa Uvira bakisubiza gufata umujyi wa Bukavu ndetse na Goma, bakaba bakisubiza ibice byose M23 yamaze gufata? Abasesenguzi rero barimo baravuga bati niki Perezida Felix Antoine Tshisekedi yishingikirije? Aba bamwe bati ni inkunga z'amahanga, abandi bati ni igitutu gishobora kuba kigiye gushyirwa kuri M23. Ariko kandi iyi M23 irimo iragaragaza ko ntabwo bifite, biciye mu muyobozi wabo ihise asamira hejuru aya magambo agahita avuga ko nabo biteguye cyane, ahubwo bagiye gukora ibikorwa bikomeye ku buryo bazabasanga ku butaka bwagutse maze bakarwanira ahantu hagari. Ibi rero birakomeza iyi ntambara, bigatuma ibibazo bikomeza kuba ibibazo. Abenshi bati abaturage bo muri turiya duce nibo bahura n'ibyago, noneho ibihugu nk'u Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi bitandukanye bikagira ikibazo gikomeye cyo kwakira impunzi ziturutse muri biriya bihugu. Natwe nka Gitinyiro TV turimo turabarebera amakuru agiye atandukanye tubaha icyerekezo cy'iyi ntambara. Reba rero niba warakoze subscribe kugira ngo amakuru uko tugezeho nawe tujye duhita tuyakugezaho gatanu